I da ste ljudi dobrodošli u jedan tutorial u kome ću vam pokazati kako pripitomiti konja. Ok, ovdje ja već imam jednog pripitomljenog konja, dao smo ime Dorat. Ok, sad ga odvežem i znači pogledajte. On je pripitomljen, ima čak i ovaj oklop na sebi. Ok, ako sad vidite da ima mač i ovdje napitak, to je samo eto da ako dođe neki creeper ili neko da ga mogu i srediti. Ok, sjeđu s konja, prevežem opet, ok. Sad da mi pripitomimo opet. Ok, ovdje imamo znači ovako sve znači neke potrebne stvari. Ok, sada ovo znači za XP, to sam uzao svaki slučaj, da je imam, pošto ću vam trebati za ovo, da dademo znači konju ime. Ok, da nastavimo ovdje na konj. Ok, ulazimo unutra. Ok, ajmo sada, ne znam koji, ajmo ovoga. I sada ovako, znači na njega trebate samo da sjedate. Znači, evo, kad dođu ovi srcići, kad se pojavi, znači vidite ovdje dole srcaljeva, znači da je pripitomljen. I dobijete nešto malo XP, ok. Sada kako staviti sedlo i oklopnik, znači samo klik, vidite tako sjedate. A ako kliknete, znači shift, znači da čučnete, vidite to. Ok, i onda na njega vidite, znači za sedlo i za oklop, evo ga, to. I to je to, znači on je pripitomljen. Ok, sada sa njim možete preskakati ogradu, znači visoke stvari. Sada vidite, znači ovo, kako se ovdje postepeno znači puni. Kad dođe na crveno, to je baš veliki kao skok. Ok, malo ovdje dalje, to. Ovo ćemo ovako ovdje postaviti i privezati ga. Opa. Ok, sada kako naći sedlo i oklop? I ovo uže. To možete naći na spawneru ili tako, znači neđe ne možete naći, ovako neće da se napravi tako nešto. Ok, i ovo također isto. Ja mislim i ovo, ali nisam siguran. Ok, da damo neko ime. Kako bi mogla da dam, pa ne znam, nisam baš siguran, ali ono neka bude Dorat, ovo će biti, ne znam, neka bude ok, daći ime Dorata ili ne znam. Ok, vidite da je dovoljno levela, zato sam i uzeo ovo. Ja samo možemo dopuniti. Ok. Znači ovako možete bilo koje ime da date konju. Isto znači neko bude ne veze. Evo, znači imam dva Dorata. Ok. Znači prelazno. Ovo se može znači napraviti na jedan posebni način. Treba vam znači dosta željeza da bi to napravili. Znači treba znači ovdje ovako gore 3 bloka. Od željeznog bloka 3, a dole sam ovako znači dostavite ovdje kocka sa strane. Ok, hajde ukucat ćemo game mode da vam pokažem. 1, ok. Tabla i željeza. Samo prije toga željezni blok mi treba, znači ok, 3 i željeza 4, ja mislim. Ok, sada ovo. I gore 3 bloka. I evo ga, napravljen na konju. Ok ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pause.